لقلميا بسام إسحاق كو اندام دسته سروکاتیا مسده لواشنطن لقلميا مامۆستا و گەلێکی بخێرهاتی ئەس خوازم بزانبم ڕەوش نەها لە دێرا زۆرێ بچی ئاوایە بەر بکوێ دەچە ئەو ئۆپەراسیۆنە کو دهاتە گوتن ئۆپەراسیۆنەکە سینۆردارکریە چما ئەوها هاتە درێژکردن کوان بەسێ بکەن. أولاً تحية لكم دەستپێکی سڵاو بۆ بینەرێن وێن برێز. طبعاً أنا لست عسكرياً ئەس کەسێک لەشکری نیمە و ئەس هایداری ڕەوشاوێ دەری نیمە و بەروی چەندێ زانیاریان داوی لەسەرداوی پێشهاتێن لەشکریان وێ دەرێ من نینە لێ بە ئاوایەکێ گشتی ژالی سیاسی وەگەرم باخبن دبینین کو ئەف بوویێرە ئاماژەکن کو پێکۆلێک هەیە ژەئالیە ڕژێما سووریە و ئیرانێ بە داکو مەلەڤانیا دناو ئاوا شێلوودا بکەن یاکو و هەوڵ دەدەن کو ڤان گرژیان پێشان بدەن کو ئەڤە ململانیە دناوبەرە کورد و عەرەباندا ئەڤە ژی نەڕاستە لێ یاکو لە ناوچەیەک هێدبە ململانەیەکە دناوبەرە هێزên سووریا دموکراتیک ژەئالێکی بە و هەندێک هێزên ئەنجومەنا لەشکریە دێرە زۆرێ کو ڕەت کرد ملکەچی بڕیارên هەسەدێ بەندەما کو شوان هاتی داخوازkirin ku encûmena xwe helwişînin da ku encûmeneke nû bête pêk înan û hokarê serekî jî bo wê daxwaziya Hesedê ew bû ku ev meclise bête helweşandin ew skala û şikayet bûn yên ku serok eşîran yên Erebî li dêre zorê dikirin û digotin ku ev meclis heldîstîtin bi binpêkariyan bo sermafên mirov ek ji wan Ebu Xewle ku serokê beriya niha yê encûmenê bû ev binpêkarî dikirin. Te behs li vê mijarekir ez dixwazim em li ser rawesin yanî çima em bêjin eşîreyan ev operasyona ku hate li derxistin xistin wê çarçoveya şerê eşîre û Hesedê de yanî çi pêvajoyên Ehmed el Xibêliyan jî Ebu Xewle hebûn ku peywendiyên wî bi çi alî re hebûn hetanî ku ev şer ew halê hat kete di navbera Hesedê û eşîreyan de yan jî ew halê kirin. Pêkdadan di navbera Hesedê û eşîran de nîne li Rojhilatê dêre zorê lêya ku çê bûye hêzên milîsî yan ji milîşeyên Îranî yên li aliyê Rojavayê Firatê çûne wê derê û her wesa êk ji eşîrên ku tête berniyazkirin ku peywendiyek baş digel milîşeyên Îranî û rejima Sûrî heye digel wan çûne wê derê ev tişê bûye ne ku pevçûn di navbera Hesedê û eşîrên Erebî de çêbûbin li Rojhilatê Firatê. Niha hemû fokus li ser yan jî hemû tuhmet diçin ji bonê hikûmeta Sûriyê hemû dibêjin milîsên Îranê yan jî hikûmeta Sûriyê bi dû van pevçûnan de şerê ku çêbû yan jî evalozya ku li navçeyê çêbû. Hûn dibêjin berjewendiya hikûmeta Sûriyê niha di vê demê de ji derxistina va alozyan çi ye bi taybetî jî di navbera وەکو ku ew dibêjin eşîreyan û Hesedê de. Rejima Sûriyê ev demeke ku her wisa bû mavê çendîn salan e hewl daye ku fitneyekê çê bike di navbera eşîrên Erebî li Cezîrê û rêveberiya Xweser
وقسى هر وسط نافبرا وانو هسده ده حاول عدة مرات و گلک جاران جی هول دایه کوی چنده بکه لی شکست آنی لی وی جاره او ناکوکیا دناف هسده ده هبو بکار آنی کو صدمه وی ناکوکی جی او بو داوکار داخواست داتا کرنج بال عشیران و کو ابو خوله بهت دور ای خستن و دوفرا هلمتك اعلامي تشبو وهلمتك لشكري تشبو واف هلمت براستي سرناك هذا ورجيم جي هدس بهلمتك اعلامي كريا داكو بيشام بدا اف ململانية كدنا برا كردو عربان داد نافچه ململانية دقل امريكا اف جي همو بانگشين اعلامينا و هيج راستيك نيا و تاني خزمت رجيم دك بدون ريان ريايك اوكو رجيم دخازه آبار النفط دست بسر بیرن نفتن لدیر زور دا بگره دا بکو وکبریان نها دست بدزینا نفتا گلی سوری بکه و همو سامان سوری وکبریان نها بدزورکو چندین سالا جبال خزان اسد و دهات دزین هر واسه دخوازه پشوانی جو ولاتا که درکی ور بگره دا کو آلیکاریاوی بکه لدزینا ثروت و سامان گل سوری بردوام با و نهاشی و چنده دکه و هول دادن بیجیتن کو ریوبریا خواسره سامان گل سوریه تالان دکه و هول دادن بیجیتن دخوازه نافچه جاگیرکاریا امریکا رزگار بکه براسی امریکیان او نافچه نداگیر کریه چند صد سربازن امریکی لوی درینه آلیکاریا حسد دکن دا کشر داعش بکن لی رژیم لروج آوای فراته نکاریه شر داعش بکتن و نهاجی باش نکاریه برز بسام تبحث نافچین برفراوان امريكا هبون لصحرای امريكا سوریه رزگار بکش داعشه اف پیش هاتن کنه حال سوریه چه دبن یک جوانا مینا کن بحث بکن خوانی شانزانن کنه حال سویدا و نافچین دنیا سوریه هنه گریزانا هر دو بیانر لدیرا زوره و سویده به هفدو و هیا بحثا پروژه که امریکی تیه کرن هناك مشاريع خلف الكواليس لحلفاء هندك بروژه هنه لپش کوالیسان لی او پروژه هفیمان بشار اسن او دخوازن که سوریه داگیر بکن و سوریه و عراق جی جناب بن دا که هجمون آخوه بگهینن دریا سپی دریا ناوراست او پروژه ترسناک و مترسی داره که بو همو گل سوری و عراق جی مترسی داره اف مترسیا راستقینه تحايل على الحقيقة و هر بس هاول ددن رژیم هاول ددن دیگر ایران کو راستی بشوینن و بیشن امریکا هاول ددن لپشت کوالیسان تشتکی جیب جیب که امریکا دور جوان تومتان امریکان هیچ بشک سوریه داگیر نکریه هبونا نحصت سربازن امریکی لروشالات فرات تنه بو پاراستن نفچه یا دا کدگل حسد روبروی داعش ببن او داگیر کرنین داگیر کار ایرانه که دخوازه خوبشاندان گل سوری یکو دخوازه شکومندیه و کرامت دکن باش داكو باش زيادة بريز تر بسام وزيادة از تر خوازم دست يجي بسر بپرسم رژیم دا بگریتن و بیخته بن کنترول خوا اف اپراسیونا کو ام بحثت کن پشتی ویکی هات کو چند برپرس و فرمانزارن ین امریکای روجاوای کردستان سردان و پشتی ویکی کو ام بحث بکن افته چواته کو ام بین سر زمان یعنی تشکی نو یعنی جی پیواجوه که سیاسی تیا آمده کرن جبونی نافچه بتایبتی جی ببورین پروژه کو ام بحثم پروژه که نو جبونی نافچه پشتی وان سردان جبونی روجاوای کردستان اگر گشتی ام بحث بکن هذا كل الكلام لا علاقة له بالحقيقة اوان گوتنان هیچ پیوندیک براستی و نینه همو بشکنج هلمتن راگهاندن ین دروهین
ين كو إيران دكتن تستحوذ على چونكو إيران دخوازه دست بسر روشالات فراتي دا بگره بو إيران و رژیم گلک گرنگه که دوباره دست خواه بسر روشالات فراتي دا بگرن جبر او باردوخ آبوری خراب لنافچه رژیم هیه و بو صدم وان خب شاندان داویه جی لسویدای و امریکا جی یعنی هر ولاته که درکی نکاره کو صدان هزار خلق سوری هام بدن دا کو باوه که سلمی خب شاندان کن و داخازه خدمت گزاری هم کن اب خب شاندان خور رس کن و رژیم نکاره وان داخازین وان جب که براسی پرزگرک دوی دایه دوی چند دایه و افتشن که دهنه گوتن تنه آمان جوان و شارتنا پرزگرک رژیم و آستنگی نوینه ین کجا انجام گندلیه چه بون و تقدان راستیه دم که در رژیم لهمو مفارق خواه روبروی آریشه دبه هیچ رژیم هیچ حکومت اگه نما لی هنک میلیشا و هیزن سر به ایرانه و دست بسر باش اگر ام بحسب کن نافچنها بگشتی بر به کوبه دچه برز بسان الأوضاع تتجه إلى أنه سيكون هناك روش برفیه که دچکو دسقامگیری چه بیتن آرامی دل روشالات فرات بگشتی چه بیتن او اف حولو پیکولن دهنه دیتن دبی انجامن و سرناک هفن جالی لشکری و أن توقف مسار مشروع الإدارة الذاتية او نکارن جالی لشکری و پروژه روریا خواستر را بگرین و را بوستینن هر واسه نکارن جالی لشکری و خب شاندان را بگرین افتش دی بردام بین حتی کو گل سوری بسر داگیرکاریا ایرانی لسوریه دا ظالب و اوستر اگر بحثا کریزا سوریه بگشتی هم بکن دیدم که نزدیک ده گلو بر به چاره سریه و دچه يعني هذا العلم عند الله زانی نوی اکیل جمع خوده ایراده گل سوری او اکو بگنه سوریه که آزاد سوریه که نمرکزی نناوندی سوریه که دموکراتیک باش برزه بسن بلاز نرينا تلسفير ويك ايشي از بسنم ها شر هيا الوزي هنا ناكوكي هيا فتناكو تياب بحث كرنجي كو على اساس فتناك تاعي كرنجي بحمو هنا بگشتیز خوازم بزنه بم چاوی ریل بر و فتنه بگرتن چاوی ری بربان آلوزیان بگرتن دیدم که دا کو فعلا باسیت کرن کو او اپراسیونه که دمکیه نه دم دریجه يعني هناك في سوريا معروف تدخلات خارجية لسوريا تزانن كو دستوردان بركي جالية إيران وتركيا وقرق ولاتين دن و تين كيرن و افجي دي وقت انكو جهشتن بشارة سرك الزحمات تربيدن ام دبينين دم بودمي هندك ولات جوان جينها إيران هول دنكو ماسيان دناف افا الشيرو دا بگرن بگمان اف روشانه خوش دي بردوان با لباردوخ آبوری خراب لنافچین رژیم جی دی بردام به و الخراب دبیت خرابتر بید حتی که با همو گل سوری رون ببه که هیچ امیدک با گرانکاری یان باشبونا روشه ناهتا دیتن که رژیم سوری وانتشتا بکتن و دی خوابشاندان بردام بن و بهستر بن حتی ویدمه که به آوه که پراکتیک ایران رژیم سوری دهنه اخستن و بسام اسحاق اندام دسته سروکاتیا مسجد لواشنطن تلقى المبوس سپاس عددكم